Kimau sanam harangkat ketup kerteng jong kiriu slur. Kibala yakun persya kejewan dakhol jaka kipareng. Ketau ti rosings em, wak yang nongba, lem upatagon sangma. Nang tau kapten Casing Clifford nongrim. Ubala IT ya kejeng em, hak ketema gargal persya ya ke Pakistan. Nalor kiweipat, kibala yang hak jaka jengok kai pertai. Kibala tip kumko umpok liu eksar, hak dong nong temai lum thangdeng. Jong ke elaka lai lengkot, balasina pen itenat, hakedur, kajaka, penlang Ya kini kimau sanam lapli pajba dau menteri, badai kmi ya ketenat Community and Rural Development kejela, u Abu Tahir Mondal. Harangkat kicing don lang UMLA Kasora uba Gavin M. Melim, Chief Secretary uba DP Walang, Commissioner and Secretary ketenat CNRD, uba FR Kharkongor, ke Deputy Commissioner ke Iska Sales ke Kong RM Kurba, bat kiwei. Program kelas dang dak jingyat. It started with a march. Nado Sabarmati kemudian nampak Gujarat, Sharosha Dandi ko mapitip players ngau lesia ki history ke Dandi march jongu Mahatma Gandhi ke bedai gawai ne ki events ke ba one of the most important milestones in the events in the journey towards achieving India's freedom. But as they mentioned in the program class dang, our Honorable Chief Minister had also in fact gone to Gujarat and participated in the Dandi march, and he also completed I think about 10 to 12 kilometers walking on foot. CM Juiru layan hagdo ke Dandi march, but umdat teter ini ki arsnem ki layan, but minta kelade kapor bang ini ya benong Haga kharap tadi march kalau enggak, or bengi play perda, mentah pada kedega closing function. Te nado mentah kesni, haro live tadi march. Baru ki VC ki AC, idon siajar transmak karartli ki AC, hak ini ke jelajungi. Te haman kini ki AEC, indon kini program ki bekerpang, umengidong mentah kesni. Today we join hands with ingin sedang mentak keski berkenyat baru syibnai. Ke function iu, kene ke function kedai bangi penkut, ya ke jing rakhi nyo posan snem jong ke jing laj do jong ke rijongi. Bensyib snem arkuar, arajar arkuar ngidap nyo posan snem, bat bar ro snem ngila don kiri function beper la penlong ki kenja festival, yong kene kedai ke azadi ki Amrit Mahotsav. Azadi kemud jing laj do, bat Mahotsav kamut kedai festival lani ke jingle kemen ti kedai ke jingle kemen kalong baro sisnem nado ukhadar tarik ubnai march arajar arpui sedang kabau announce prime minister jongi berkayat hadu menta bahkan kut menta ubnai bali ni penlong ya kene ke azadi ki Amrit Mahotsav namar ba ni kwa ban pedken mau ya pi baro katno kitu bala lestom la tristom baniyo ay kajing lai loy ngin kenmau ay kerteng jongki bat ha kane kasngi santri kam ngidi banle santri kam kebening kong kadai utai umau hantai ngin play utai mau bat ngin yi how to mau kajing tho ya kitu baro ki bala yarap baniyo ay kajing lai loy jong kari jongi kindon ru kitu ki badai nang ne na po kajela jongi ru lada kimdei nak minta kejinglah do ndek lale nak minta layap nak minta kari kabar kedai bangin sim smai santli ki smai in sim minta singi barok biron ning in sim nak kasihi ban penlong kedi India penlong kara ri kabakio kabaroi but kabanum.com ban depend hakiwai house nem hajar sau punyo kemut sispa nem hadin kejinglah do numdan kanu kajing don kam nakiwi kiri bikin yarap ingin long self reliant self sufficient house nem hajar sau penyo ban pendo no ya kanu kam ke basyate amrau kata kadai ko jing smai ke baar jing smai ke belai kadai ban sengau sorong ha ke ban kentiu bat penno pensa bat penroi ya laki jong kiriti laki jong ki dustul kajing smai ke basau ban te song ya kajing long kawai kata kadai berengkam bah unity and integrity bar ke jing smai ke basan ban pendat i kamram ber jing ke kle bla pencet hangi kum
kinong senong nak bentar kari. Te kini kan sawan hadian ke jing sim smai te ke benengkong ni te mau ke ba ka banginayo I henne ka babatai saphang ka jingim jong elite Captain Clifford Nongrum hoi nginayo snow ya ka jingkren nagaliang jong I chief secretary balai ila jit ya ka ni ka jaka kum ka jaka banyo ban pelong ya ka ni ka program hoi sibentang ni soya hap but sibentaru lesi ngilaban ong basodi hok namar balai nagabenta ka jingtip lang jongi baro lang I lead Captain Clifford Nongrum ka tenrai ka jong I kade nangni na snong umthli ka batang lai kilometer ni sa kilometer nagani ka snong but what I kini pa kidang don yala ka jong ka yeng ka sam hapo kani ka snong te sibenta bangi perkhat padero ka hok bangin yo ban penlong ya kani ka program kapakerpang hagani kanopai singi kapamenta tapangi pai sya kani ka program kaping nayo ban PG haga kharal tarik jong penais march jong snam arjar apoi ban menta ngila poi sya ka benta ban pinkut no ya kani ka jingrakhi ka banagalyang ka jong ngin sa pinkut kumkari hakini kitayo kibanwan ni sothu bagani ka program kamera mati meradish kalong kum kadak bangin kenmau burom ya baro ki riuslur kibla IT met badmin sim da shisha nagabenta kani ka ri gabai ka jongi banagalyang ka jongi ngimla banya chakmat klem da penpa ya ka burom ka bakar pang ya baro ki riuslur kibla don ya ka benta ka bakrau ban IT ala ka jong ka jingim ban persyang ban yada nagabenta kani kari kabai ka jongi nagalang ka jongi ka benta ka bakra kum kinong snong jong ka jela bat kum kari hi barogawe hoy nagalang ka jongi ka benta ka bas kongsan ka longba ngidang kam ban siu kelyang nagabenta ka jinglia pha jong kini gi rislur daga bangin long sisa kita ginong song snong kibadon ya ka jingkit kli bani tle lang ringkat lang banwanra e ka burom bat kumju ban kintiu ya ka rihi barok away haki benta ki bopero pe bat kum ka rihi barok away ngimna banlen e ka jing sisa ngiem hagari ka ba ki jaj penriu ki babon ki jaj jinget ki jaj niam ki babon rei ka penda ka ba kongsan kalong bakum ginong song ki badon ya ka jingket kli larengi kwa shisha bantai na ka benta ka ni gari ka bai ka jong ka penda ka ba kongsan kalong mangi don kam ban buram iwei pat bandon ya ka akor ka buram bandon ya ka jing soret banganget skem bakini hi gede ki benta ki ba kongsan banagalang ka jongi ngilna ban pinolong ya kita ki pledge ki bangin sa puli sibet hasya ban wai kani ka program ka managalang ka jongi ngi anglut palat baling ba ka jingi trelang rang iwei pe iwei nginang la ban kentiu ya kani ka ri ka be ka jongi haki benta ki boper ti gi jonga ka jongphi hangta nagalang ka jongi ngin sanang umnu ban penne pensa ya kani kami mariam ka jongi for our freedom struggle, then the ideas to take India beyond 75 years, and we got to resolve that how we take the country beyond 75 years to make it one of the economically vibrant country, and for that what actions are to be taken and the achievements are to be flagged off. On this basis, this program has been taken up with Dandi March in the month of March 2021. And to commemorate that program, to culminate on the 30th of August of this year, a new program has been initiated, Meri Mati Mera Desh. This program also have 5-point plans,
And these 5-point plans are that to make India one of the most developed and self-reliant nation by 2047, to remove the idea of colonialism and the trace of colonial mindset, then to celebrate our heritage and strengthen our unity in respect of those who protect the country and perform our duties as one of the responsible citizens of the country.